Romami Andre yakiniye kandi amakipe atandukanye hano mu Rwanda, ushyiremo Kiyovu Sport, AS Muhanga na AS Kigali, kongeraho ikipe ya Gorilla FC yakiniye ubwo ari mu cyiciro cya kabiri. Icyo gihe yatozwaga na mukuru we Romami Marcel. Romami Andre yatwaye shampiyona enye, eshatu muri APR n'imwe muri Atraco. Yanatwaye kandi ibikombe bitatu by'amahoro, biri muri APR na kimwe muri Atraco. Yatwaye kandi Sekafa Kagame Cup mu mwaka wa 2009, ongeraho na shampiyona ya Macedonia yatwaye 2010-2011, anahabwa igihembo cy'umukinnyi watsinze ibitego byinshi muri shampiyona y'u Rwanda mu mwaka wa 2006. Romami Andre yakiniye n'ikipe y'igihugu Amavubi. Kuri itariki kandi havutse umusportif witwa Robin Van Persie, yavutse mu mwaka wa 1983. Uyu munsi uje imyaka 43. Uyu yahoze ari rutahizamu w'ikipe ya Arsenal ndetse na Manchester United, kongeraho ikipe y'igihugu y'Ubuholandi. Yafatwaga nk'umwe mu bataka beza mu gihe cye. Robin Van Persie nyuma yo kumara imyaka 5 muri Feyenoord Rotterdam, yerekeje muri Arsenal mu mwaka wa 2004. Yahageze nk'umusimbura mwene wabo Dennis Bergkamp. Akihagera atwara Community Shield ya 2004 na FA Cup ya 2005. Muri 2011 yatsindiye Arsenal ibitego 35. Mwaka wa 2012 yavuye muri Arsenal ajya muri Manchester United, ayifasha gutwara shampiyona ayitsindiye ibitego 26 muri shampiyona. Byamuhesheje igihembo cyo watsinze ibitego byinshi. Gusa imvune zakomeje kumwibasira, ahava 2015 maze yerekeza muri Fenerbahce, nayo ayivamo 2018, asubira muri Feyenoord yamureze, anayifasha gutwara igikombe cy'igihugu. Mu ikipe y'igihugu yayinjiyemo 2005 mu mukino wa gishuti bakinye n'ikipe ya Romania. Igitego cye cya mbere yagitsinze mu mukino batsinzemo Finland ibitego 4-0. Hanyuma mu mikino 102 yakiniye ikipe y'igihugu y'Ubuholandi, ongeraho ibitego bya 50 yatsindiye iyi kipe y'igihugu y'Ubuholandi, bimushyira ku mwanya wa kabiri mu bamaze gutsindira iyi kipe y'igihugu ibitego byinshi, dore ko ku mwanya wa mbere hari Memphis Depay watsindiye ikipe y'igihugu ibitego 55. Uwitwa Bafetimbi Gomis we yavutse kuri itariki mwaka w'1985, umunsi uje imyaka 41. Ni rutahizamu umwirabura avukiye mu Bufaransa, aho zakinira amakipe atandukanye arimo Saint Etienne na Al Hilal yo muri Saudi Arabia. Uyu mukinnyi yatangira umupira w'amaguru muri Saint Etienne, ayivamo ajya muri Rio. Ni Rio yakiniye imikino 239, ayitsindira ibitego 91. Yayivuyemo ajya muri Swansea City, maze imutiza muri Marseille, ahava ajya muri Galatasaray yatwaranye nayo shampiyona ya Turkiya ya 2018, akaba ari nawe watsinze icyo gihe ibitego byinshi. Hanyuma ikipe y'igihugu y'Ubufaransa amaze kuyikinira imikino 12, amaze kwitsindira ibitego 3, ariko kandi ari kumwe nayo batwara igikombe cy'Uburayi cya 2008. Marcus Thuram we yavutse kuri itariki mwaka wa 1997, uyu munsi uje imyaka 29. Uyu Marcus Thuram ni rutahizamu mu Faransa ukinira Inter Milan mu 2023, avuye muri Borussia Mönchengladbach. Hanyuma ikipe y'igihugu y'Ubufaransa yo amaze kwikinira imikino 35, amaze kwitsindira ibitego 3. Gatanu no kubiye by'ingenzi byaranze itariki mateka y'imikino itandukanye ku isi tutakwirengagiza. Reka nkubwira ko ku itariki nk'iyi mwaka wa 1984 umunyamerika Carl Lewis yatwaye umudari wa zahabu mu mikino Olympique mu gusimbuka umurambararo, aho yasimbutse metero 8.54, ahita yegukana umudari wa 4 wa zahabu mu mikino Olympique yabereye i Los Angeles. 1991 ku itariki nk'iyi Harry Cavan yongeye gutorerwa kuyobora ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Ireland, akaba yari amaze imyaka 33 yose ariyobora. 1994 ku itariki nk'iyi Eric Cantona yahawe ikarita y'umutuku mu mukino w'irushanwa rya Ibrox ryateguraga umwaka w'imikino pre-season. 1996 ku itariki nk'iyi Alan Shearer yerekanwe nk'umukinnyi mushya wa Newcastle United. 2007 ku itariki nk'iyi uwitwa Yao Ming, umushinwa w'imyaka 27 wakinaga basketball muri Houston Rockets, ikipe ikina muri shampiyona ya Zunze Ubumwe za Amerika NBA, yashakanye na Yeli, umushinwa kazi w'imyaka 26 nawe wakiniraga ikipe y'igihugu y'Ubushinwa basketball. Ubukwe bwaba bwabereye kuri Pondong Shangri-La Hotel mu mujyi wa Shanghai. 2013 ku itariki nk'iyi umunyahongiriakazi Katinka Hosuzu
yashyizeho agahigo ko koga metero 400 aho yazikoze mu minota 4 n'amasegonda 26 atwara umudari wa zahabu mu mikino Olympique abereye i Rio de Janeiro muri Brazil. Ni nibyo bike mu byanze iyi tariki mu mateka y'imikino itandukanye ku isi, nkwibutsa ko ibi tubikugejejeho ku bufatanye bwa DSTV gufite decoder zirenze zose kandi yabasobanutse, hanyuma giye gutegura nkana kugezaho ndi Eska Fifi. Ciao ciao.